Da, buon. I Marco di cominciò il ciaiver. Ma no, le feste del cortegi schon, ma uffizialmente comincia il ciaiver a dünner, als undisch, les undisch. Perché precis, ja, che è difficile da dire. Ed ho differenti possibilità, teorie, motivi. In ragione che in flafezze events è che il indisch dels indisch è il dì de San Martin. È quei sogno della Baselgia cattolica che dove partius con giovani cavalieri soldau si umantì con in pauper. Suenter è aliusti alla Baselgia a s'engagiaus vi navon pels paupers e per quels che steven pitti. San Martin ha viviu avon circa 1700 Da pisa e sepultura, als indisch de november, ein els cristians adina pus preis regurdai quei di del San Martin a de seies bunes ovras. Quei denter auter cun messas, moe cun fieras scoidata unoz en dialogans. A quelles fieras veva già il temps medieval musicants e comediants. Certs experts manegen che les gucas sconusen canuscinoz deriven da lau. In a seconda ragione de coccal ciaiver an ciaivel sendisch dels indisch a las indisch ad indisch en semplamein les cifras. Oggi gadas al dadin, quei è già schon special. Oggi stat lueun per esser tutina, vuol di de ciaiver ein tots tutina, e dat nedina differenza d'enter rech a pauper, tots fan leger a gauden ensemmen. E la Biblia lau stat al dadindisch pels pucaus, el valeva scola cifra del nar. Al nar che sauda e oza un tiel ciaiver. A per finì, pli baul fadevan als cattolics e un ina curaisma avon Nadal. Scola curaisma che è data un oz mintia ga 40 dis avon pastes. Quai ne vend als 12 de november. Al dia avon, paia al 11 de november, eri on de fa fiasta, gudè, maia, a beiberbein ina de vosa ga avon che fa gigina. Lanciata del ciaiver se ves senza auter e venida quella fiasta. Ma eben, il gran ciaiver che do quello che più in febbraio e marzo. Ist da quistan in sommer ciaiver, ja, non te dire. Il coronavirus. Il di da futur Schweizer so quistan studia stricer e con quei vus non vai so che può dire der un sguard in un job ci interessa, ma non fat che per vus. E visitò il pompier de professione Arno Scholer a Turic. Ti vas a l'uvra, sas butche che di porta. Ti has planisau tu di, in una seconda sin lauter sei tot auter. Quel che fa interessant. E buo di non madem. Ja, so ist schon taus kau. Po quel che ja hai in città fa pompiers e in visnaunkel. Lau hai in città di, questo deve essere in job per me. Per lui, se veniu in job da siemi, del mercato de Turic, dati circa 10 seracas en tei 24 ores. Also nus venin clamai de totes causas. Sensitiv in bovina vompi al mercato clamai als pompiers. Nus men appelgiat si la planta, nus men paravils. Si dat grad nicht ins Alarm, es nus wieder exercitar, wieder pinatier urden pel proxim seracas. Sport ein Grund der Causa, also manche Schichten, wenn sie in Uhren Sport können, tun fahren. Ja, lo vuol manche gar 24 horas, sondern auch la base, so entweder auch 2 dies lieber. Dan porta boshi e sonne ni domenica, ni firau Nadal, sai ok. Se ci dina cau, 24 ne dina cau, se es nusa dina pinai per tutto le casche vien. Dan porta bo 10 horas che la notte, se wenn sie hier sta giù, cau so in a combra, cau es nus la notte, se wenn dormi, e bol ma dem dormi sco a casa, o quel che nus veina dina un'oreia til alarm, se ves grad da proximamente in alarm. Quel alarm ven, wenn sie cau, wenn sie giù in la garage. Ciao zusammen.
So entdeckt ihr für eine Giulia-Scolazione, wenn es viele Schichten. Sentiamo gerade in prima notte in seiner casa trenare senza buoi, questo va a funzionare in primo momento. Wenn wir in Alarm in casa, wir vengono giù nella halla con le auto se scumiamo, tragiamo vestidire contro il fiume, per esempio. Nell'idealfall dove si può cuzzare in una minuta, il dio, la notte sono 90 secondi, perché non vengono oder legge pieno. Fast Specht, jede Nut. Wenn man Specht geht, die Fass, bleibt ja schmalz gesandt. So gesagt. Ti saas venir in Platz, ne che be auto che saas di dalla laut kein in panica e quei base casa dies coi fa bene da gidare. Schon cool. Il job de pompier. Also, ecco i fan, weil wir non zusammen da poter disegnare comics. E ci interessa a te? Scrivete già vuoi e se ti interessa a minisguard@rtr.ch o se ti Instagram, lo puoi scrivere messaggi direct sul mio Insta. Wenn du anni sono in mie vacanze, un'efna 150 km tra la Scozia. Ed aveva l'impressione che quella era una mega prestazione. E quella era. Ma da specie conosci la storia della Cristina Garghetti da Flem, per me wie die unter das sto piccone una passagiera da scuola. Ella è semplicemente a P de Trieste fin Monaco. 4 mais suletta in piedi. Dic a ella terciau che quei viadi se gi non possibels de domegnar. Varga 2000 kilometers e tra 6 diares sur 100 pass e sur 100 millimeters d'altezia. Ella ha dina giù al gevis da faina gascia in avventura. E per quei è Cristina Garghetti in de sim viadi. Ich habe es einfach gemacht, weil ich gerne in den Bergen bin und ich das unbedingt mal machen wollte. Auch ein bisschen als Challenge, aber eigentlich mehr auch zum die Alpen kennenlernen und einfach draußen sein, mal ein bisschen für mich, mal auch ein bisschen weg von meinem Job. Und ja, es war mega cool. Also ich bin auch froh, dass ich es gestartet und durchgezogen. Ella ha viaggiato di per di bien 20 km. Magari più bia, magari più pauc ed in terreno ella fa di pausa. Ella ha semplicemente primince di a se scolvigneva. Dormiu alla quasi adina intenda a quei de tot aura. E clar, Biaga se stau de morder sils dents, cun son per se motivar a fa vina von. Für mich war das Mentale schon viel schwieriger, auch sich immer vorbereiten auf den nächsten Tag, wie wird es, wie ist es mit dem Wetter oder auch mal Heimweh haben oder einfach keine Lust oder vielleicht hat man mal Kopfweh. Also es ist mehr so ein bisschen das Mentale, immer weitergehen. Du kannst nie am gleichen Ort bleiben, wenn du keine Lust hast. Körperlich bin ich nie an Grenzen gekommen. Esser tras o giodò, esser bia per sula, emprender de conoscer als agens confins. Quai su devels de vos 4 mains per Cristina Garghetti tel mince di. Ella ha girimnau sim viadi in a massa novas experiences, ed è un privo de quelles. Ich habe oft Schnee angetroffen und denkt, oh nein, dort komme ich nicht durch, das hat zu viel Schnee, es ist zu steil. Und dann habe ich wie eine Stunde lang mir Stress gemacht. Und nachher bin ich hergekommen, ganz nah zu dem Schneefeld und habe gesagt, kannst ja da oben durchlaufen oder da unten, es ist überhaupt kein Problem. Allgemein, dass man Probleme vielleicht ein bisschen lockerer angeht und dann schaut, was kommt, wie man es lösen kann, anstatt sich schon so viel Stress im Vorhinein machen, der nichts bringt. Ados vai per Cristina Garghetti puspena vos el mondo del lavoro. Suenter sei grande avventura da varga 2000 kilometers a poi. 2000 km. Respekt. E, nas mancheg, scrivete-nos vos job de söm. Bin bei Boot. Tschüss.